Yenzi ndakakwa. Umusigati. Ari kigabo ni Tiger. Ese urabwirwa n'iki ko ariko kizamo? Aba followers bahita bajya hejuru. Really? Abashyashya ndabona muri notification. Uwanyuma reka banze uhitemo uwo nguwo. Uwo ni wawe tungiye mitemo wa hano kuba komeye. Yego. Alright, reka mitemo umuntu wa. Ubona ndabandi kureba ama notification y'aba following. Let me see kuki mutari kuma ifoto. Gotcha music. Witwa wayimpaye. Okay, wanditse ngo wayimpaye yitwa Uwimana 6898. Uwimana 6898. Uwimana 6898. Ni izina tu, ni username. Uwimana 6898. 68 uwo ngo nduva ariwe 98. Yego. Okay. So wawe rero uramukura kuri nuza ngiye kureba muri notification. So umuntu wanyuma tekinike igiye guha amatike. By the way, ibi ngibi bitandukanye n'aya telefone. Aya telefone aracyatsindirwa. Amatelefone aracyabasha gutsindirwa. Izi ni aya n'amatike Tekino itanze ku ruhande 5 tickets. Wanyuma I think wanyuma ari kuvuga ko ari mu bantu bari gufollowing ubundi kugiye ari mu muhitemo. Ari mu muhitemo agendeye kuri follow yako kanya tu. Ara scrolling ara refreshing arebe sibyo maya. All right. So did you get him? Namubonye. Abonye. Yitwa nde? Yitwa. Are you guys ready? Yes. Tugiye kumva umuntu wanyuma yitwa ndi scrolling. Nujya abari hasi cyangwa ari hejuru? Abari hejuru. Ko maze kubona abantu 200 right now. Yes. Wow. Aline Hirwa. Abategarugori kwisonga. Aline Hirwa, congratulations to you. Ubonye itike. Now you still have a chance to win these. Ukumva? Sorry, ntagari Aline, Aliane Hirwa. Yes. Amina zongaza umufite aho ngaho urahita umwandikira. So thank you Tekino, thank you very much. Again Fiak. Yes. Ndumva wasobanura nanone ko live iri hafi kurangira turangira iminota 3. Yego. 3 minutes kugira ngo dusoze. Ubu turi kureba kuri dashboard. Kandi turashaka kureba abaguze. Yego. Turi kubabona ariko nama nimero. Yego. Gusa harimo n'amazina nk'abitwa ba Gato Freddy, Umutoni wa Semerine. Yego.